Karbi Customary Law Board Chairman Akehai Joy Chandra Beaphan Karbi Longri Krehini Sarhabe Atum Karchodam Pini Langbuku Waterfall Development Committee Hin Pen Langbuku Langroy Kepang Tira Sai Kideng Langsomepi Rongnerkep arat atum Nilip MSc Pabitra Rongpi Lapen Bokajan Local MLA Dr. Numal Momin aphan kachoro kepajir Inglongkiri Abirta pen nili samia biri kropi non birtang ton pen arjupanik tha Nijang Karbi Anglong Arlo Rongkhang Constituency Hongkrama Rong Along Tim Karbi Anglong Atum Joy Chandra Beaphan Karbi Customary Law Board Chairman Apupi Det Pen CPni Bhomtarni Porphainer Kebra Thongkep Apor Malom Karbi Longri Krehini Sarhabe Atum Ningkarong Dun Pen Pini Joy Chandra Be Methanga Hem Thikup Along Anpalesi Alang Liphan Karbi Poho Pen Karchodam Lapen Labangso Amay Along Kedam Tang Chairman Arpuke Men Sing Teron Si Deng Ponlo Bonsita Alang Liche Thethi Hek Pen Ajok Chewai Juilo Lapen Puthot Ilitum Karbi Customary Law Chairman Keman Ke Bisar Kindar Thek Muchot Re Muchot Nangji Pumathasi CEM Lapen MP Akehaya Tum Sita Alangli Joy Chandra Beaphan Arpu Kelong Ke Longri Krehini Sarhabe Atum Sita Ning Ing Sampik Lapen Karcho Pajirpon Lapen Alangli Joy Chandra Beaphan Karbi Apoho Pen Karcho Pon Along Lake Longri Krehini Sarhabe Amai President Lapen Nijang Arong Asar Amai Pu Atungsi Karbi Poho Pen Archupon Tanglo Lapen Pinporong bangke itung karbiri cu yang kasar pulau kan opor poni itung longgi ya kitung tam. Deh, sudah mana boyar siar pima itung itung cere kena ni deh tu bang ali. Kuri pona ane sam tu kan tu masih mar pom ni. Lapen isi alam do dak. Itu malam ah bedung puri ni ada. Kon awi lagu pini valley ni afang long ala serum thong long klem benda ni dura puri lo ngare si CM ra ni na aru na purun tu lo ala me lo son de lo tu icon ni to mane ah be tu ma icon palu thai bo aga poisa ma ala so bi ba itu lam tang sing je le aga pin po mar de lo ke po yo deh ni lahai homo sa bang no bang awi la si kitong na me info mar tuma bangka nang tuma dorma iklo yang men Song koi phoke pikang tung ti palang gali amani tu man sa bile hello kelang bai ge noni tu mala police tumle hala gate forest gate tu ya pujang dulu police silon le lage lasi lason bulodang dal lage photo uthai dun no photo nang mani the khan pino e geng lo so asana la je noni tu malang tum je timporo tum ta aho alang tum ta kan konsil long de si ame dhamri pala ma bi ifan konsang ngen ba hatum duma ave ma bangge pulok le dolok le tum kar ben ora kan kan le hatum dispon
alir Pu Samson Singh Rongpi ahin pen Langsomepi Rongnerkep under Langsomepi area kiman 8 village 8 bosti ase to itu laga bosti 40 sal nisna ami khan itu laga jagate buhi kena thaki ase holebi sarkar government pora ami khan 40 years thaka pichebi development come to ami khan banai aru ami khan itu bosti te Langsomepi bosti itu laga area te ami khan thakibole itu aha joa kuribo karone aru ami khan bacha khan school te jabo karone bi bishi digdar paigena thaki ase holebi last year MLA election time te MSC local MSC mandor committee aru
local committee sob miligena ami khan bosti te bera time te bosti manu khan logote alusuna kora time te itu laga problem khan sharing kurigena discuss kurigena request kurigena aji eitu Langsomepi bosti te local MSC Pabitra Rongpi aru local Mondor committee local committee miligena itu কাম to kuribo karone ami khan itu starting pora ek moina adha nisna time te itu rasta tu fulfill kuri dise koikena aji apni khan media social media laga usorte ami khan itu laga kotha tu jonai dibo karone apni khan ke mati ase to social media laga usorte ami kobole thaka tu min kotha tu local MSC Pabitra Rongpi ke ধন্যবাদ দিয়া আছে ইয়াতে Langsomepi কিমান মানুহ আছে কিমান ৰাজ্য কিমান ভিলেজ আছে 8টা ভিলেজ সব মিলি কেনা আমি খান খুশি পৰা তাইকে একো দিবলৈ নাই হলে বি মখান খুশি পৰা তাইকে ধন্যবাদ দিয়া আছে আৰু MLA ডক্টৰ Numal Momin তাইকে বি ধন্যবাদ দিয়া আছে কিলে কাৰণে আমি খান বস্তিতে একো ডেভেলপমেন্ট খান ইতিয়াতক পোৱা নাই হলে বি তাই খান মই খান মদত দিয়াটো আৰু তাই খান পৰা মই খানকে এইটো ডেভেলপমেন্ট কামটো সাকসেস হ'ব কাৰণে আৰু ফুলফিল কৰিব কাৰণে মই খান এইটো বস্তি 7 কিলোমিটাৰ 8 কিলোমিটাৰ মই খান ইলেকশন টাইমতে মই খান এইটো যাবলৈ ৰাস্তা প্ৰবলেম আছে বাচ্চা খান Langsomepi আপোনালোকৰ মিডিয়া সকলে আহি যে আলি বদলি মানে আধা কষ্ট পাই আছে গতিকে এই বৰ্তমানত এই আমাৰ আৰু MLA এওঁলোকক মানে এওঁলোকক আৰু যে আহিবলগীয়া Litum press media tumfan nangkehang alam the apita gala puelo je nilitum kidamtang election of prank pen nilitum election camping a hot MLA Lapen MEC alang litum rong kewang hot nilitum application ki chupi dun pen apot nilitum phan labang so ali nilitum phan nangi pipot si nilitum pini nanglitum phan nang phai lo Lapen nilitum aphan labang so proposer nilitum kipi pen nilitum phan nange papleng pithor apot si nilitum pini rong sar pisar phu pen nilitum pini chetong Lapen labang so nilitum phan nange pi local MLA Dr. Numal Momin alang li period alang li phastame nilitum suri choro parlo Lapen nilitum nilip MEC MEC Pabitra Rongpi alang listame nilitum Langsomepi Lapen Rongpi resak arat aphan nangkilang pahuman pon thega pot facility nang pi pon apot alang liphan stame suri nilitum Langsomepi arat pen alang liphan choro pon lo lasi kipleng play dolang akam sitame labangso number roya long stame nilitum afan dolong kipiji angring ta dolo Lapen labangso dolong sitame nilitum afan puthot papleng pon pukusi nilitum Langsomepi Lapen Rongpi arat atum anta puthot ningchi thaithulo lasi pini nanglitum social media nanglitum phan kipapon alam theke lai hela lake babu Rongpi nilidak Langsomepi local committee president Milate Rongpi lasi nilitum marong amen ke Langsomepi lasi nilinon lamthi sibe kaning je dunji ke kangtung ke lahelo
la nili tumarong Langsomepi Rong angkang stami tuwar hinu asabo kidori kido penajok nono bangke nili tumarong angkang along stami tuwar misenten alang li Pabitra Rongpi sa alang li stami tuwar misenten angki pi posi nili tumuhila hoya hin ten stami alang li phan kachoro pilon ningak long ten asi nili lamte lapo ansi ton kroglo nili Pini Abirta ki puan sing ton pon iklo dome thak me kurwang thu.